Sekusikhathi sendaba zesiNdebele sekulethela zona satshisa bhe ukusuka emzimkhulu wendaba eAuckland Park eJohannesburg. Nanzi ezijujileko sanamhlanje. I'm inclined, therefore, as I do now, strike the matter off the roll in terms of Section 342A. Lisoliwe ehelweni lamacala icala likasomabhizinisi uJoe Ferrari Sibanyoni nasolwa nabo uDaniel Mvimbi Masilela, uPhilemon Msiza kunye noOpa Bafana Sindana sele kukhutshwe nencwadi okubotshwa komtshutshisi wombuso ngombana akhanga afike ekhotho ukuthi kuragwe ngecaleni lasulwa njalo kanti iNPA sele imjamisile emsebenzini umtshutshisi wombuso ecaleni. He's not comfortable eating. He has indicated to me that perhaps prison will be much, Johannesburg Correctional Services, it will be much better. Icwetha lika Brown Mokgotsi litshele ikhotho ukuthi uMokgotsi uhlezi kabuhlungu ejele nokudla kadla usaba ukulawela ngemaseleni. Icala lakhe lithuliselwe ivekeza ngomvulo. Uncedo kuba abantwana bendingafuni uba mabathathe zi-social work uba bayandinceda kwakuye toilet wayintoni ncedwa ngabantwana. Umntwana oneminyaka esithandathu ubudala uhlogomela ugogo wakhe okhubazekileko unina ugula ngokomkhumbulo kunye nabantwana bakwabo ababili. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi eMthatha uyababaza ngamahlula. Sithokoza ukutholani silindile sonethulela umthamo wanamhlanje wendaba zesiNdebele lapha kwa-SABC akwande sitshaba sekosi. Icwetha likasomabhizinisi wehlagwini iTjingalanga uBrown Mokgotsi lithi uMokgotsi uthonyekile ngevikeleko lakhe emaseleni kulandela ukujanyiswa kwemizamo kaMokgotsi yokufaka isibawo sebheyili. Kulindeleke bona ahlale amalanga alikhomba ejele ngemva kokuthi ikhotho kaMagistrata weJohannesburg alithulisele ivekeza ngomvulo. Umbuso uba wesikhathi sokuyokuqinisekisa i-address yakhe ngaphambi kokuthi afake isibawo sebheyili. uMokgotsi ubotshwe ngelesihlanu iveke ephelileko ngemva kokuvela ekomitjhini kamadlanga ngensolo zobukhohlakala kanti uthwese amacala amahlanu ukuliya ukusebenza kwesandla somthetho ukuliyamala nokufunyanwa nesigidi esingasisemthethweni. Umkhotsi osola nemraro ezomthetho ubuyele ekhotho khathesi ngensolo zokuliyamala ngokuthi bekunomuntu ofuna ukumbulala. Icwetha lakhe lizama ukufaka isibawo sebheyili kodwa kwabhala ngemva kokuthi ikhotho ilithulisa amalanga alikhomba. A 7-day period for address verification. It's a very long period. The address that is supposed to be verified, it's not within the province, it is outside the province. Umbuso usolabona uMokgotsi wenza kwangathi uDoniziwe Foslorus umnyaka opheleleko ikolo yakhe nayiza kuthonjuzwa amahlandla ambalwa babantu bebakhamba ngeveni emhlophe. Amapholisa asolabona uMokgotsi wakhuluma amala wonela umbuso inisiza nesikhathi. When we compared his version of events and our evidence, we found that they were contradicting each other. Such cases delay justice for real victims of crime. Icwetha likaMokgotsi lidanile ngokuthi ubhalelwe ukufaka isibawo sebheyili lithi kunje uMokgotsi ubhalelwa kudla begodwa usaba ukubulawa. He has hardly ate between Friday and now. When he looked at that particular raid that happened in October, I believe, and then the attempt on his life was in November, then those particular incidents, viewed together, it has actually created him some sort of paranoia. Umbuso uthi uMokgotsi angathosa amanye amacala ahlobana nesigidi esasetshenziswako ensolweni zokulinga ukuzibulala. But for now, we are not yet linking him to those murders and attempted murders as well as those robberies. It could be a firearm that is just being passed around and being used in crimes and so on. So then he must tell us who gave him that particular firearm, who does that firearm belong to, so that we can solve other cases. Amagqwetha kaMokgotsi athi akanasi isigidi. uMokgotsi ujamile ekutheni umsula yokuthi amacala la wekho.
Ikhotho ephakemeko yePietermaritzburg izwe ukuthi abofakazi abane bombuso ecaleni lokubulawa kwakanobhalawa lokhu wephiko labatsha le-ANC uSindiso Magaca babhubha ngaphambi kokuthi kulalelwe icala kokuthoma. Icaleli kwafanele lithome ngobutsha ngemva kokuthi osolwa ngokuba ngumaqothula uSibusiso Ncengo avume icala ngomgwengweni umnyaka opheleleko. Kwabotshwa nomphathi walokhu kamasipalata wemzimkhulu ngecala lokubulala uSoliphansi Sikhosana. Umtshutshisi wombuso Advocate Elvis Igqweka uthonyekile ngokuletha kwecaleli ngombana igqwetha likaSikhosana lifaka isibawo sokuthi icala lithwilise ukuhlelwa ngobutshwa kwecala. Kubuyele kwaRiyada godu ukulalelwa kwecala lokubulawa kwaSindiso Magaca. Okwakhathesi igqwetha likaSikhosana libawe ukunikelwa isikhathi esingezelelweko ukuthi lihlele ngobutsha icala nokukhetha igqwetha. Icaleli bekulindeleke ukuthi lithome ngobutsha namhlanje. Nawuziphendulelako umbuso udanile ngokuriyada kwecala. Umtshutshisi uveze ukuthi abofakazi abane babhubhile ecaleneli solo icaleli lilethwe phambi kwekhotho. While the accused persons were still in custody, everything, my lord and my learned assessor, was moving swiftly. The challenges that we encountered as a state came after the accused persons got bail. Umndeni kaMagaca nawo udanye kangako. I'm dismayed by this thing that has happened today. It seems as if this matter is being delayed intentionally. Nanyana ikhotho isivumile isibawo segcwetha sokungezelela isikhathi, ijaji umluleki Cithi uyelelise uSikhosana ukuthi ikhotho angekhe ikuvumele ukuriyada ukuya phambili. My lord, the undertaking before this court is that should I not get counsel, I will then proceed with the matter myself. Icala lithulisele mhlamalanga amathathu kumgwengweni ukunikela igcwetha isikhathi sokuphetha amahlelo wabo. Ikhotho kaMagistrata yeKwaggafontein isole ehelweni lamacala ecala lokuthelisa ngemali nolokukhukhutisa imali ebekusolwa ngalo somabhizinisi owaziwako uJosibanyoni nabathathu asolwa nabo. Lokhu kunjengomana uAdvocate Mkuselindaba obekamtshutshisi wombuso ecaleli abhalelwe kuvela ekhotho namhlanje. uMagistrata uthule ethonjeni ukuphe incwadi yokuthi akabotshwe uNdaba kanti ihlangano etshutshisa umphakathi NPA yona iqinisekise ukuthi uNdaba ujanyisiwe emsebenzini. Indlela uMagistrata omkhulu wembombela uthule ethonjeni ahlathulule ngayo ukuziphatha komtshutshisi wombuso Advocate Mkuselindaba obekatshutshisa esibaweni sebail sikasomabhizinisi owaziwako uJosibanyoni nabathathu asolwa nabo. Naphezu kokuthi ngelesihlanu atshela ikhotho bona ngomvula akazukufika ngombana kunokhunya yokwenza. uNdaba ubhalelwe kuvela namhlanje bese uMagistrata uthonjeni wamsola ngokudelela ikhotho wakhupha imvume yokuthi akabotshwe. Section 342A, because it prevents undue delays in the courts. And I think this is one classic case of undue delay of a proceedings. And I'm inclined, therefore, as I do now, strike the matter off the roll in terms of Section 342A, subsection 3C. Umvimbi Masilela uFilmoni Msiza noBafana Sindana bebaqalene necala lokuthelisa ngemali namabilo okukhukhutisa imali. Amacala la avulwe ngusomabhizinisi othe batsho bathe ibhizinisi yakhe izokuvala nakangahlomba ukubhadela imali yokuvikela eyi-2.2 million yamaranda. Amagcwetha abasolwa ihlabe kumbi ukubhalelwa kuvela ekhotho komtshutshisi wombuso. With respect amounts to obstructing and or defeating the administration of justice. Frankly, simply put, it's unprofessional. Judgment was very unequivocal. It had described their conduct as disgraceful and calculated at bringing the administration of justice into disrepute. Amalungu omphakathi aphefumule nganasi indlela malungana nendaba le. Kwabambala besilindilana ngeli ngoba besibona ezinye izinto ukuthi bezinganabufakazi. I'm so extremely happy because there's no case actually
and we knew that there's no case. Sele umuntu avelile phambi ku-magistrate i-prosecutor yona izothi no angikho ready, so iyakukhomba ukuthi kunendlela engakenzeki kuhle from uku-arrestwa kama-accused up until bazo-appear ecourt. I-NPA ikhupha istatement esiqinisekisa bona u-advocate Ntaba selajanyisiwe emsebenzini ngemva kokubhalelwa kuvela kwakhe ekhotho kaMagistrata yeKwaggafontein. Asicale umbono wakho mbukeli ngokwesulwa eheleni lamacala icala likaSibanyoni uMasilela umsiza noSindana nakumbono wakho elandela mbukeli. Ikhotho yeKwaggafontein nayithi icala lisuliwa sikwazi ukuphikisa ikhotho. Uthile ukuthi yena akanamlando uyinceku kaNkulunkulu. Uthi ukuthi uZimo amthandazako uyaphila. Asazi ngani umshushisi angazange ikhotho kodwa kwazi umthetho la eSouth Africa uhlangana namasela bengazi ukuthi ngaziphushisa. Umthuthisi lo makakabotshwa azophenduka phela ekhotho uba kuthena angafiki. Ukunyamalala ke kamshushisi engavele ecourt kushiya imibuzo eminingi. Mhlawumbe ikhonto yaziyo manje wasevele ebona ukuthi ngcono abaleke neqiniso. Lapho kunesandla sendwenye kugijima isandla sendwenye lapho. Lapha eMzansi uyabona mawunemali uboshwa sidalo umthetho wakulelizwe ucheme namasela. Ukuba umthetho ukhona nyani abeMzansi Afrika mawubonakale kwaba bantu badelelana. Makabotshwe ke kwenziwe ngayo isifundo ke lo mthuthisi ozadelela ingalo yomthetho ewazi umthetho. Umbono onke umbukeli SABC ayizokuthwasa umlando wokuziphendulela kombono umbukeli. Ngutholakele umsanyana oneminyaka esithandathu obudala ohlogomela ugogo wakhe ophila nokukhubazeka unina ugula ngokomkhumbulo kunye nabantwana bakwabo ababili eMandela Park eMthatha. Usomkhandlu wezokuthuthukiswa komphakathi eMpumalanga Kapa uBukiwe Fund uthi uthonyeke kakhulu ngendaba le kanye uthi kufanele isizwe begodwa isekelwe imindeni efana nale emphakathini. Le yimeko emaxongo engafanelanga kuba insana ziphila ngaphansi kwayo. Lo mntwana ujamene nomsebenzi wokwenza ukuba kweli khaya lo mama akwazi ukuya kwindlangasese okanye akhe amanzi. Ndiphila ndihlala nalo mntwana lona imboni buphazamisekile nabantwana bakhe ababili. Ndihola igrant, ndiphila ngegrant yokuba disabled. Lo makhulu kwaba bantwana uthi ukuba nje unontlalontle bangabathatha abantwana kuyobe kuphelile ngaye. Ngicela uncedo ukuba abantwana bendingafuni uba mabathathwe zii-social worker ukuba bayandinceda kwakuye etoilet kwayintoni ndincedwa ngabantwana. Isebe lezentlalo-ntle lithi le imeko imbi yaye ikhubaza umphefumlo. Loo nto ibangele into kuba umphathisi ahlabe ikhwelo athumele onontlalontle ukuze kuyojongwa imeko yalakhaya so that umntana abe kanti uyakwazi uba ngumntana, umzali abazokwazi bafumane lonke uncedo abanokwazi ulufumana from u-social development. Umakhulu uthi kudala wathenjiswa ngendlu. Kudala ndithenjiswa kuthiwa ndizokokhela oko kwaku-2023 kuthiwa ndizokokhelwa. Bebefowunile ngoLwesine bathi bazofika qha abatsho uba bawufika nini. Oko ndalindayo. Alinganiselwa kuma-300,000 amakhaya akhokhelwa ngabantwana eMzantsi Afrika. Impuma Koloni kunye neLimpopo iphakathi kwamaphondo ankqubeza phambili. Ngokweenkcukacha-manani zibonisa ukuba ziipesenti eziyi-7.7 zamakhaya akhokhelwa ziinkondekazi kunye nabantwana. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Nasibuya entolo. Lokuningi nje sekulimela lathi motweni ngenxa yalo mgwaqo lo mara sathi ngoba nyalo abantu bazama kulungisa solo sibona indzawo le-1 solo kwendika asiboni lutho ukuthi kwendikani. Bakholekile abantu endleleni ngendlela ezingakhambekiko eMpumalanga so imali yafakwa ekulungisweni kwazo.
Sisarakane indaba laphambukeli nasikuphundileko indabezi uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirake nazo. I-DA eMpumalanga ithonyekile ngomnyango wezemisebenzi yomphakathi indlela nenithuthi ngokuthi awenza umsebenzi ngefanelo. Umnyango lo usebenzise imali emaranda ngaphezulu kwe-5.5 billion isabelo semali sika-2024 no-2025 ekubeni ayikawuqedi umsebenzi yenze umsebenzi wamaphesenti ama-79 kwaphela. Abatshayeli abasebenzisa indlela nabo bakghabhudlwa kuriyada komthangalasisekelo wokukhuliswa kwendlela. Ezinye azikhambeki azinabono. Lokuningi nje sekulimele lathi imotweni ngenxa yalomgwaqo lo mara sathi ngoba nyalo wathi bazama kulungisa solo sibona indzawo le-1 solo kwendika asiboni lutho ukuthi kwendikani siyastrugglisha and kukaningi vele abazama kusilungisela solo awuphele emgwaqo kuyinkinga lenkulu kakhulu futhi. Umbiko obuyako womnyango wezokuthutha uveza ukuthi sewusebenzisa amaphesenti ama-76 wemali ebayewele yona engaphezulu kwe-5.5 billion phezu kwe-5.5 billion yamaranda. Kodwa nendlela eziningi azikabi kuphela. I-DA ithonyekile ngokuriyada kweprojekthi yokwakha ingxenye yeParliament esolo engapheli. Ithi lokhu sekungezelele indleko zikahulumende kanti nenkoloto zikamasipalata ziliya izenzelo zomphakathi. Iyatshengisa ukuthi lama audit findings or lama material audit findings lawo siyabonayo avela every single year aphuma khona lana baspenda imali kepha akubonakala imehluko or iprogress yama project abo ayibonakali mayifuna ukuthi ibonakale khona. Umnyango wezemisebenzi yomphakathi uthi isabelo mali asikabekelwa ukuvuselela ukwakhiwa kwendlela kwaphela kodwa ngesabelo ukwenza umsebenzi wonke. Lesingakusho lengaqinisekisa ukuthi kuyo leyo 5.5 billion 2.5 billion beyibekele i-public works infrastructure and then 1.1 billion beyibekele i-transport infrastructure lekufaka khona imigwaqo nemabhlorho. Lengaqinisekisa futhi ukuthi ezilitiko siyesa achieve lo 79% in terms of overall performance at department uma ucathanisa neminyaka wa 2023-24 lapho besiku 69% lokukhombisa kona ukuthi kuye kwabakhona inqubekela phambili in terms of kuniketa ema services kulitiko. Ngakelinye ihlangothi izakhamuzi zisalindele izenzelo zomphakathi. Ngezemali iranda linzinzile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Mbukeli asethule ubusayi mathebula nobujamo bezulu. Asithembe ukuthi iphela veke ibe mnandi siyaloshisa ekhaya ngomvulo nakamathuba wezulu nge-30% lapha eGqeberha nalapha eGeorge ukhuphuke njalo ufike lapha kuBosutherland esifundeni sangaleke ngeTlhagwini Kapa nalapha ke esifundeni sangaleke ngeTlhagwini Jingalanga kubomayike nge-30% nangaleke endaweni zangeLimpopo ngale ngeJingalanga yesifundesi kanti ke livulile endaweni zangale ngeKZN. Siyoqala ukuthi kusasa abanjani amathuba wezulu lapha ke eda awehlenjaya uchinge kuBosutherland uchinge eGeorge neGqeberha sibona aqinile nge-60% kulezi ndawo ke nangapha ngeGauteng sibona lapha ke amathuba wezulu athi 30%. Sithole lapha ke isilemukiso ngomoya onamandla ngaleke endaweni zange Cape Town kunamhlanje sebusuku nakusasa ebusuku ngaleyo ndlela kanti ke sicelela lapha ke amazinga wokushisa sokuthoma ngapha esifundeni sange Gauteng sibonakala sipholile ekseni kumakhaza nebusuku kodwa ngokuhamba kwesikhathi iPitori phole lapha nge-19 kumakhazana ke Johannesburg Springs Bronkhorstspruit eFerenaging libuya nganeno liyaphola nge-20 siya lapha ke esifundeni sangale ngeLimpopo sibonakala ke naso ke ekseni kumakhaza kodwa ngokuhamba kwesikhathi isifunda lapha eMusina Phalabura Giyani siyafuthumela eMkopane neliphalale zipholile nge-22 lapha kuseMpumalanga kumakhaza ekseni nebusuku ngokuhamba kwesikhathi kumakhazana kodwa imini yonke embombela liyaphola esikhukhuza futhumela
nge-26 ngemva kwamadina iKwaZulu Natal leya-ke nakhona ke endaweni eziningi ebusuku nekusemakhaza iKokstad imini yonke Pietermaritzburg neDurban zipholile ngemva kwamadina iRichards Bay yona ifuthumele nge-25 kusePumalanga Kapa-ke nakhona lapha endaweni zabo Willow makhaza pheze imini yonke nemakhanda kuthi ke ezinye ke indawo ziyaphola iMaltswayi nayo makhaza imini yonke ngemva kwamadina i-18 degrees Celsius lapha ke eTshingalanga Kapa la sicale khona eCape Town ngemva kwamadina lipholile amanasi nalapha eCape Agulhas bonakala liphola kungakumakhazana ke kodwa nalapha eWorcester nendaweni zabo Mossel Bay nge-19 kuphela nje ngemva kwamadina lapha eTlhagwini Kapa busuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi uPinkton ifuthumele kamnandi nge-26 indawo zabo Kimberley da kupholile lapha kuseFreystata makhaza ebusuku nekuseni lapha eViepenar nalapha eGaribdam neFixburg makhaza imini yonke ezinye indawo zibuya nganeno iBloemfontein nge-21 yaphola kokugcina sicala lapha ke iTlhagwini iJingalanga na ebusuku nekuseni kumakhaza iRustenburg yaphola ngemva kwamadina neMahikeng nge-21 akube busuku obumnandi sibonani kodwa ngesikhathi esilandelako dido Sasa zikhona indaba zeSiswati ngesikhathi esifanako kanti ngesimbi ekhomba ngezesizulu. Kukhobongile.